нефти в мировой экономике исключительно велика. Нефть и продукты ее переработки трудно чем-либо заменить. Широко используется парафин. Но этот-то парафин создал для нефтяников дополнительные проблемы. Труба вышла из строя. Требуется дорогостоящий ремонт. Жүгіресің қалаға, жүгіресің далаға, қамын ойлап туыстың, жайын ойлап жұмыстың, шаршамайсың жезеке. Қамын ойлап туыстың, жайын ойлап жұмыстың, шаршамайсың жездеке. Десем кешігіп, жүрді апам кешіріп, сөзге құлақ салмайсың, тойдан бірақ алмайсың. Қамын